a ka tjeko dipatše tša rasta yo. Dusty. He banna ke mang bjanong wa mpitsang ka itse gore ke rata go utlwa dilo tsake ke bethile ke patše ya re ke no fine. Jo wa itse dipatše tse banna ke eng ke lebota le ka itse gore a se lebota le a iconale ke le kena ka tlhopa pa man kan dipatše tsa rasta dirang yo Kan dikhia tsa ditimela bjang jo boy a ke itse mfana mara mo dileng ke so di re lebelletse boy and then o thomile ke re ka di jokes ne ke no bolela fela sorry brayaka ba re santa tswa sna papa man mara jone ke dlala why we tsa personal jo entle ke vaya isa no nyaka papa o tlwelo nyekisa skhia vaya so jo kanwa o ska nkarabe ke bolela lo wena man Tshepang sorry mama ke rotswa kae so wena ke bolela lo wena wa didimala wena wa didimala mara mamorile ke ska waraba mos bjanong wena Tshepang o ngangisana le nna aowa mama ke re o monna wena ke re a re bone bonna ba gago Lex wa fana mpedi wa lendisa bela tšhao wa grepiwa boy ke tshwere patše mo re tsubi mfana mfana nka sekhone jo ka o sane ke na le test boy ke test yang mfana ke nngwe so ya geography jo ba re tshwantse re itse di-city so fa wena o itsitse kae ke itsitse i5 mpile tse tsona mos ke Golf City. A few moments later nna sekolo boy azange sanrata boy jo nna ka give up mfana bophelo bo bo boima jo a o ska give up mfana God's timing ke yona perfect timing boy jo wa tshwana boy wena rapela boy rapele ne jo re ke rapele mfana modimo papa khopelo tse mathata ka maotle o fe motho mo mona ba re fe mathata o ang jo o irala mona o rile rapele mos mona na ke nya go jama fene mepera na ke nya go jama fene ke be single a ikhona mathata wa mafeng wa sa bolele gore ba bang sharp he a ska fa wena jo jo khopelo ska botsa motho di dene ke tlo botsang yona mfana sure mfana di tsang boy jo hape mabane mona wa bona mandisa ola skobo mona ke methile ka le mama le leng ke mosunne jo lo wena jo a sa wa re se safe ora re se safe ne ska botsa motho jo a sa wa ra mfana se safe mfana hape le merosino mpoditso re yena zanka thwaso no direla chelete o ya ka jo ke re le thande ka sala mpotso re ngwanola a swa tladi jo o mo tshwarisitse jazz tladi bana boy jo ke re le KB o robetse le gay ela ba re ke TK for Zaga mona 10k jo ra re sephirisa ka se safe lo wena jo hape wa dintsha jo a sa wa re se safe jo ne ke dlala mfana ka zanga musuna nna ne ke dlala jo ne ke dlala mfana serious mfana no dlala a ska wara boy mara se safe she mama le kae re teng lena le kae ke teng le nna nka mo kry-a Tshepang okay le nyaka Tshepang ba o nyaka ka montle ke tla mama so wena o mo rata ngwana ka ne ngwana lena ke a mo rata wa tseba a few moments later mama o re ke mang a mpitsang o nyaka girlfriend ya o Palesa ngwanaka mama nna ke nna Mandisa se nna Palesa se tseleng tebetse sorry Mandisa bothata di girlfriend tsa Tshepang le tletse man yo Tshepang re tletse vele mama no bolela fela sa motsa serious so Tshepang o nya gore nna ke na le mama mama ke nya gore so ebile nna ka tsamaya shem thank you mama for ntsha nnete baby baby tlohele Tshepang man yo lo wena except boy o iralang mo jo ko boreya fela o iralang boy mo ba mbanditšhile fela se selo boy boy why ba o banditšhitse jo ke o tshwere ke jo flopa ke tshwere ke flu mfana sa lo wa bona banna bjang jo bjanong why ba o banditša boy boy ya re tswe da jo a wa bona Mandisa jo wa bona ngwaneng ka mokram ko mirang boy o tlo mirang mfana o ska wara jo wa mmona fela boy nna ka mmona ka tjeko ne fele sharp wena mfana e tshwenye boy bjanong wa o tsamaya so jo
mona ke engwa le wa lebela so ya mata hape wa ndumisa jo ke engwa dinyaka ya khopelo ntshelle oh bjanong o tshwere bokae mo wena a monna ka tshwara selo jo mara ke tshwere karata monna o tshwere karata sa wa re ke tshwere speed point sa wa awa monna re ka tla ra swipe 50 cent or ke bokae December tse tsa ona ko ra o dinyake he nna nka se to jiwa ko wena papa tshwanetse re ntshe 50-50 re ja papa le wena monna wena o ngame ha ji ya monna